Anā ka pātai mai koe he hahoki ngā āhuatanga o tō tātou Kura Reo Kāi Tahu. Me pēnei taku ki. Ka whiti tērā i tata ana ko tātou tērā kei ngā rekereke o ngā kaumātua e wānanga ana mo ngā āhuatanga tonu o Kāi Tahu iwi. Ara ona āhuatanga, ona tikanga, ona kawa. Tōna reo, o rātou whanonga, whioko i roto i te wā kia rātou. Hei taua wā tonu, ko ngā tamariki kei te kura e tākoro ana, e ngā hau ana, e para ana ki te taha o ngā kaitiaki tamariki, ko te katoa o aua wānanga kei roto tonu i te reo Māori. Hei te ahi he wānanga no, mo ngā pakeke ki te taha o ngā kāko reo, kia pakari tērā taha o tātou, ara te tika o te reo. Hioi anō, ko tētahi āhuatanga nui o te Kura Reo Kāi Tahu, ana ko ngā wānanga āwhānau, ka whai wā tātou kia tātou anō, kia pā reka reka ki roto tonu i te reo Māori. So what happens at Kura Reo Kāi Tahu? Well, in the mornings we get together and we have a wānanga with our kaumātua, and we talk about anything from tikanga to kawa, any burning questions that we've had about what happened when they were little, what they've seen, their experiences. We get some personal one-on-one time with them. At the same time, we have a tamariki program running and they hang out at the school. They've got the pools going on, they do sports, they're having fun, they play games, they go on adventures, all in te reo Māori. We get together during times of the day, we have kapahaka with our tamariki, we play games and sports in the afternoons with the kids, and we also have specialised language classes in the afternoons for the adults.